ngushimire byimazeho kabera fisi fidelity bw'amakuru y'imikino mu buryo bw'incamake rero unaduha umwanya ngo twinjire muri binyamakuru turebe inkuru zasohotse. Reka duhere kuri inkuru igaragara ku rubuga rwa Village Urugwiro yanditswe n'ibitangazamakuru byinshi byane byano mu Rwanda. Batuka ko Perezida Kagame ku munsi w'ejo yakiriye General Brice Clotaire Oligingwema ayoboye igihugu cya Gabon mu nzibacyuho niwe wandi uherutse guri ku butegetsi. Hano batuka ko Perezida Kagame yakiriye muri Village Urugwiro Perezida w'inzibacyuho wa Gabon General Brice Clotaire Oligingwema n'itsinda ayoboye abagira uruzinduko mu Rwanda ku munsi w'ejo rero tariki ya 16 Ukwakira. Ibiganiro byabo byibanze ku nzira y'inzibacyuho muri Gabon, umutekano ku mugabane wa Afurika ndetse no mu bihugu bigize umuryango w'ubukungu byo muri Afurika yo hagati ROCEAC ndetse no kurebera hamwe uburyo u Rwanda na Gabon byagirana bufatanye mu nzego zitandukanye. General Brice Clotaire Oligingwema uyoboye igihugu cya Gabon mu nzibacyuho nyuma yaho wari President Ali Bongo aheritswe ku butegetsi mu mpera za Kanama uyu mwaka. Ibi byabaye nyuma y'igihe gito komisiyo y'amatora itangaje ko Ali Bongo ariwe watsinze amatora mukuru w'igihugu yabaye muri uko kwezi. Mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye na Jeune Afrique mu kwezi kwa 9 uyu mwaka yagarutse kuri coup d'etat zabaye mu bihugu bitandatu bya Afurika birimo Gabon mu gihe gito. Ati si ibi bintu byapfuye kuba gutyo gusa, ati nta bisobanuro se, ati ndakeka ko ibi biterwa no kutishimira ibintu kuba kumaze igihe. Dushobora kubisesengura tukareba niba izo mpamvu ziba zifite ishingiro cyangwa se niba ntaryo, ariko izo ni impamvu z'ingenzi zigeze ibintu kuri urwo rwego, ibyo ntabwo byantungura. Hano batubwira ko Gabon ari igihugu gikungahaye ku bucukuzi bwa peteroli, ubucuruzi bw'imbaho ndetse n'amabuye y'agaciro. U Rwanda na Gabon bisanzwe bifitanye imikoranire n'ubuhahirane binyuze mu bwikorezi bwo mu kirere. Sosiyete nyarwanda ya Rwanda yayikorera ingendo i Libreville mu murwa mukuru wa Gabon. Nkaba nakubwira ko rero uyu mukuru w'igihugu aje mu Rwanda nyuma yo gusura n'ibindi bihugu bitandukanye birimo na Congo Kinshasa. Ayo ni amakuru yasohotse mu itangazamakuru duhereye kuri iyo nkuru yo hano mu Rwanda, ariko reka dusimbuye ku cyamakuru bwiza.com. Umwana w'umunyapalestina yishwe atewe icyuma nyina bamusiga ari intere. Ni igipolisi cyo muri Amerika cyashinje umugabo w'imyaka 71 cyacu ubwicanyi n'urwango nyuma yo kwica umwana w'imyaka 6 ndetse akanakomeretsa bikabije nyina w'imyaka 32. Bikavuga ko ngo yaba yaratoranije abahohotewe kubera imyemerere yabo ndetse nk'igisubizo ku ntambara iri hagati ya Israel ndetse na Hamas. Polisi yo mu gace ka Will County mu mujyi wa Chicago mu itangazo ryayo ku cyumweru yagize iti abashinzwe iperereza bashoboye kumenya ko abahohotewe bombi muri iki gitero cy'ubugizi bwa nabi bikeka ko bibasiwe kubera ko ari abayisilamu ndetse no kubera amakimbirane akomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati ya Hamas ndetse na Israel. Kwa gatandatu mu gitondo abapolisi basanze bahohotewe bombi mu rugo nko mu birometero 40 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Chicago. Nk'uko inkuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru cya Al Jazeera. Ibiro by'umugenzacyaha byatangaje ko uyu mwana watangajwe ko yapfuye ku bitaro yatewe icyuma inshuro 26 zose yakoreshejwe icyuma kinini cya gisirikari. Umubyeyi we yari afite ibikomere birenga 10 by'icyuma ku mubiri we. Ku cyumweru yari akiri mu bitaro, ariko byari byitezwe ko ashobora kurokoka kubera ko abaganga bari kumwitaho. Polisi yavuze ko ukekwaho icyaha witwa Joseph Cuba yasanzwe kuwa gatandatu yicaye hasi hafi y'umuhanda werekeza mu ngo afite igikomere ku gahanga. Bahise bamutamira yombi umwicanyi. Hagati rero tukiva kuri intambara ya Israel ndetse na Hamas yo muri Palestina. Israel kwigamba kwivugana abakomanda batandatu bakomeye muri Hamas. Igisirikare cya Israel kiri kwigamba kwivugana abayobozi bakuru batandatu b'umutwe wa Hamas hanyuma y'iminsi 8 imirwano itangiye hagati y'impande zombi. Abo iki gisirikare cyemeza ko kimaze kwivugana barimo Al-Qadi wahoze akuri umutwe w'abarwanyi kabuhariwe wa Hamas witwa Nukba Jabalia.
barimo kandi Zakaria Abumar wahoze akuriye diplomasi muri biro ya politiki ya Hamas, Belal Al-Qadra wahoze akuriye abakomando ba Nukuba mu gace ka Khan Yunis mu majyepfo ya Palestina, Muetaz Eid Jawad Abu Smalah wahoze ari ministri wa Hamas ushinzwe ubukungu muri Gaza Outtrip, cyo kimwe na Merad Abu Merar wari ukuriye ingabo za Hamas zirwanira mu kirere mu mujyi wa Gaza. Biravuga ko ngo Israel gitegereje ko abatuye mu mujyi wa Gaza ndetse n'abanyamahanga bahabaga babanza kuhava vuba na bwangu mbere yo kugaba ibitero bikomeye birimo n'ibyo ku butaka muri uriya mujyi kugira ngo isesi ibirindiro byose bya Hamas nk'uko bivuga, mu gihe abanyepalestina bavuga ko ari kugira ngo ibakore genocide. Ibitero Israel ishobora gukora nyuma y'agahenge k'amasaha gusa agera kuri 5 yari yatanze ku munsi w'ejo. Tukiri ku cyamakuru cya bwiza.com baratubwira kuri uyu muhanzi witwa Diamond Platnumz, bivuga ko ngo arembeye mu bitaro. Hano bavuga ko mpera z'icyumweru yari mu bitaro nyuma yo kurwara indwara yatunguranye, ariko ntiyamaze igihe kinini arembye kuko ngo yitaweho kugeza yongeye kumererwa neza. Akimara kororerwa, Diamond yavuze ko yararwaye akibasirwa n'ubukonje bukabije kuwa gatandatu mbere y'igitaramo cya festival ya Wasafi yagombaga gukorera Arusha muri Tanzania. Agira ati umunsi wanjye watangiye nabi cyane muri Arusha, nagize umuriro ukabije watumye njyanwa mu bitaro, ndashimira Imana ishobora byose ko bumeze neza, mukomeze kunsengera kugira ngo mbone imbaraga mu birori bya Wasafi. Aya magambo yavuze mbere y'iki gitaramo, gusa amakuru avuga ko kugeza ubu akomeje kumererwa neza mu bitaro ariko kirwaye. Ikinyamakuru kandi kiratwerekeza muri Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo. Indwara y'ubushita yongeye kuzonga abatuye muri Kivu y'Amajyepfo. Hano batuka ko mu ntara Kivu y'Amajyepfo hagaragaye indwara y'ubushita arabari bita monkeypox ikomeje kwibasira abaturage bo mu bice bitandukanye bibarizwa muri iyo ntara. Bwa mbere ubu burwayi ngo bwabonetse Bukavu mu cyumweru gishize, n'urwayi bivuga ko bukomoka ku nguge ziba mu mashyamba agaragiye uyu mujyi nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru 7/7. Ishami ry'ubuzima mu ntara y'Amajyepfo ya Kivu ryemeje ibi mu ijambo ubuyobozi bw'iri shami bwageje ku banyamakuru baho. Ni ku gatandatu ejo bundi rero umuyobozi w'itumanaho Dr Claude Bahizire akavuga ko abantu 94 bashyizwe mu kato ngo bakurikiranwe mu maguru mashya. Ati indwara y'ubushita irandura cyane kandi iyo ititaho ishobora guteza impfu. Abaturage basabwe gukurikiza inama z'inzobere mu buzima kugira ngo babeho. Iyi ndwara ubusanzwe igaragara nk'ibibyimba byuzuye amazi umubiri wose, harimo n'umutwe, ikaba ikwirakwira biturutse ku gukorakoranaho. Indwara ivuzwe Bukavu nyuma yuko umwaka ushize yari yavuzwe mu gace kahitwa Maindombe. Inzego zaho z'ubuzima icyo gihe zavuze ko abantu 114 aribo babaruwe ko banduye iyo ndwara. Ikindi nuko iyi ndwara bamwe batangiye gukeka ko ishobora kuzavamo icyorezo gikomeye. Indwara ikomeye cyane. Nagerageje kwandikira Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda mubaze ingamba zafatwa kuko Bukavu ni hafi y'u Rwanda, ariko ntiyari yansubiza. Hanyuma tukiri mu mahanga, umupolisikazi yatonganye n'umugabo we birangira amurasha aramwica. Umupolisikazi ukora mu biro by'ubuyobozi bwa polisi muri Kenya rero yataye muri yombi akekwaho kurasa no kwica umugabo we biturutse ku makimbirane yo mu rugo rwabo ruherereye mu nkengero z'umujyi wa Eldoret. Uyu mupolisikazi ni umubyeyi w'abana 3 yari ku kazi ku biro bishinzwe ubuziranenge bwa Kenya. Mbere yo gusubira mu rugo mu rukerera rwo ku cyumweru mu gitondo afite imbunda y'akazi, abatanga bamwe bavuze ko bumvise impaka zikomeye hagati y'aba bashakanye mbere uko amasasa avuga bituma abaturanyi bahunga kubera umutekano wabo. Umupolisikazi ngo yarashe amasasa arenga 12 mu rugo rwabo yica umugabo we. Nyuma yo kurasa umugabo we yahise ahunga, gusa nyuma yaje kwita abapolisi ya Eldoret ari nabo bese bamufata bahita bamufunga vuba na bwangu. Ibyemejwe n'umuyobozi wa polisi mu ntara ya Uasin Gishu witwa Benjamin Mwati, wavuze ko umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu biruhukiro bw'ibitaro bya Moi Teaching and Referral Hospital kugira ngo nyine bakomeze bakurikirana icyo kibazo.
amakuru yasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye. Ikinyamakuru umuryango kiratubwira ko muri Kongo Kinshasa inyeshyamba zitaramenyekana zagabye igitero ku ngabo za Uganda. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Uganda buravuga ko abasirikare b'icyo gihugu bari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu bwo kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagabwe igitero n'inyeshyamba zikomeretsa babiri. Igitero cyagabwe n'umutwe w'inyeshyamba utaramenyekana. Ingabo za Uganda zari mu modoka azivuye ahitwa Bunagana zerekeza Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru azigwa mu gico cy'izo nyeshyamba. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda General Felix Kulaije yemereye ijwi ry'Amerika y'amakuru avuga ko batatewe ahubwo batezwe igico bari mu muhanda. Ati ntibatewe barashwe bari mu muhanda. Yari convoy ijyanye ibyo abasirikare bacu bakoresha yavaga ibunagana isubiraho ingabo zacu ziri barashe rero amasasu afata abasirikare bacu babiri barakomereka. Amasasu aracyari mu mutwe twabohereje ku bitaro ngo bafashwe byisumbuyeho. Akomeza agira ati ntabwo byadutunguye kuko hari abanyangeso mbi nk'abanyazalendo nk'abamayimayi bagaragara muri ibyo bice kandi abo nta mategeko bakurikiza. Uyu muvugizi w'igisirikare yavuze ko iki gitero cyabereye mu muhanda uva Bunagana werekeza Rucuru. Usaba ko nta cyahindura ubutumwa barimo ko ngo bagiye muri kariya gace babyiteguye ko bashobora kuzahura n'ibibazo nk'ibi ngibi. Ariko ntabwo avuga niba barasubije nabo ngo barasane nabo n'izo nyeshyamba. Ingororero imvura ngo yangije ibyumba by'amashuri bitandatu. Hano atwa ku gicamunsi cyo ku cyumweru tariki ya 15 kwakira imvura yaguye yasakambuye ibyumba by'amashuri bitandatu biherereye mu murenge wa Nyange mu karere ka Ngororero akagari ka Gaseke ku kigo cy'amashuri abanza cya Gaseke ariyo nyine école primaire Gaseke. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyange ni haba Thomas agana n'ikinyamakuru Kigali Today yagize ati imvura yaguye hagana saa 6 z'amanywa irimo umuyaga mwinshi isakambura ibisenge by'ishuri ry'ibanza rya EP Gaseke. Ibisenge bibiri by'amashuri byagurutse bigwa ku mashuri ane yarasakaje amategura nayo arasenyuka. Nta muntu wakomeretse kuko abana batari bize. Kimwe muri ibi byumba rero kigiragamo abo mu mwaka wa mbere irindi ntabwo ngo babyigiragamo. Ntiyabakomeza avuga ko mu byumba bitandatu byangiritse bibiri byari by'amabati n'ibindi bine ari by'amategura. Hanyuma tugiye ku cyamakuru Umuseke. Iyo nkuru nyiri tuyisomye ku cyamakuru Umuryango. Igatsibo batunguwe no kubwirwa ko batuye mu manegeka. Abatuye mu midugudu itanu igize akagari ka Kigabiro umurenge wa Remera akarere ka Gatsibo bavuga ko batunguwe no kubwirwa ko batuye mu manegeka. Shirimaka Swaibo atuye mu mudugudu wa Kanyinya kimwe n'abagenzi be bavuga ko batunguwe no kubwirwa ko bashobora kwimurwa aho batuye kandi bo bavuga ko nta kibazo gihari. Atuye umudugudu wa Kanyinya na Byimana nta kiza na kimwe kiraza nta nkangu irahaza kuko amazu yacu yegereye umusozi. Ubwo tukaba twarabangamiwe no kumva bavuga ko hano hantu ngo twaba turi mu manegeka. Akomeza agira ati nge mbona imbogamizi zo kuba bakwimura umuntu bakamukura ahantu hatari ikibazo bakatujyana ahantu hasenyutse amazu arenga 30 inzu zikaba zaraguye. Ubwo kuva ahantu hari heza rero bakakujyana ahantu hari ikibazo ni ibintu bibangamiye abaturage niko avuga. Anavuga ko ubuyobozi bukwiye gushishoza ku cyemezo buzafata ahubwo bukabongerera ibikorwa remezo birimo imihanda ndetse n'amashanyarazi. Undi nawe avuga ko abangamiye n'uwo mwanzuro akagira ati rwose itangazo rigisohoka batubwiye yuko ntawemerewe gusana inzu nushaka kubaka ngo ntabwo abyemerewe. Niko akomeza kugenda abibwira umunyamakuru kuri cyamakuru cyitwa Umuseke. Ati ni ikibazo gikomeye cyane abasore barashaka ko bazatura bakahabura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kigabiro Sebushumba Jean Paul yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko abaturage badakwiye kugira impungenge zijyanye no kwimurwa kuko basabwe kuba baretse gusana no kubaka. Kwimurwa ngo biracyatekerezwaho. Mu makuru ajyanye n'ubutabera ubushinjacyaha bwaregeye urukiko dosiye ya Yongwe
hano twakubisha cyabwo u Rwanda bwatangaje ko bwamaze kuregera urukiko rw'ibanze rwa Gasabo dosiye ya Harerimana Joseph uzwi nka Apotre Yongwe ukurikiranwe icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ni dosiye ubushinjacyaha bwari bwashyikirijwe n'urwego rw'ubugenzacyaha ku itariki ya 6 Ukwakira 2023 hanyuma y'iperereza ry'ibanze ku byo akurikiranweho. Apotre Yongwe yatawe muri yombi ku itariki ya 2 z'uku kwezi ahita ajyanwa gufungirwa kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura. Amakuru akavuga ko ashobora kuba yaratawe muri yombi nyuma yo gukorera uburiganya abantu batari bake ababeshya ko agomba kubasengera ibibazo bari bafite bigakemuka. Icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi ngo hakoreshejwe uburiganya akurikiranweho agiteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Riteganya ko umuntu wese wihesha umutungo wundi, imari ye cyangwa se igice cyayo mu buryo bw'uburiganya yiyitiriye izina ritari ryo cyangwa se umurimo adafitiye ububasha cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha. Yabihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 anihazabe amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Atuye uce makuru bwiza.com aratuga ku muryango mpuzamahanga w'abanditsi usaba ko umunyamakuru Manirakiza afungurwa. N'umuryango PEN International w'abanditsi usaba ko umunyamakuru Manirakiza Theogene wa Ukwezi TV afungurwa kuko ngo azira ibirego bihimbano. Ajya ati tariki ya 11 Ukwakira 2023 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Manirakiza rumukurikiranye icyaha cya ruswa rwasobanuye ko yafatiwe mu cyuho yakira amafaranga y'u Rwanda 500,000 yo kugira ngo adatangaza inkuru. Hari amakuru avuga ko Manirakiza yaguye mu mutego w'umushoramari wari wamusezeranije kumuha amafaranga kugira ngo adatangaza inkuru yamukoragaho ijyanye n'umutungo wigeze kuba mu makimbirane uherereye mu murenge wa Gatenga akarere ka Kicukiro. Umuryango PEN tariki ya 16 Ukwakira wasabye ko uyu munyamakuru afungurwa byihuse ko ngo icyakurikiranweho birasa naho ari igihimbano. Uyu uti PEN irasaba u Rwanda agufungura byihuse umunyamakuru Manirakiza Theogene ufungiwe ibyaha bya ruswa bisa n'ibihimbano. Akomeza ugira uti PEN itekereza ko ifungwa rya Theogene ifitanye isano no kuba yaranze gukura kuri YouTube video zigaragaza ikibazo cy'umutungo wari warafashwe mu binyuranije n'amategeko n'umuntu ukomeye no kuba yaranze ruswa y'uvugwa ko yamusabye kudatangaza inkuru. Itangazamakuru si icyaha kandi ubuyobozi bw'u Rwanda bugomba kubahiriza bukanarinda uburenganzira bw'abanyamakuru kugira ngo bakore akazi kabo. Uko niko iyo nkuru yanditse ku kinyamakuru bwiza.com. Aya makuru yagezeho ko itangazamakuru turakomeza mu kanya tumaze gutumikira abadutumye. Niryo juru riduhuza menya makuru ikipe yawe ukunda muri Rwanda Primus National League, abastari bawe baba bakinnyi ndetse n'abahanzi mu kiganiro Primus Battle kuri TV1 buri wa kane guhera saa 12 za nimugoroba kugeza saa 1:30 kikagarukamo ku wa gatandatu saa 12 kugeza saa 1:30 z'umugoroba hamwe na Nepo Dushime mu bicu ndetse na Jariki Imfura yacu n'umubatenda wa hatari tumwe mu rugero. Radio 1 Press Review. Icyo kiganiro cya buri wa kane n'ikigagucikero ni ikiganiro cyiza cyane abantu bamaze gushyiraho V baravivuye kabisa. Hanyuma tukivuga ku makuru ajyanye n'ubutabera ndetse n'abanyamakuru. Umunyamakuru Nkundineza Jean Paul akaba yatawe muri yombi. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyamakuru wigenga Nkundineza Jean Paul ku mugoroba kuri uwambere tariki ya 16 Ukwakira. Mu butumwa RIB yanyujije ku rubuga rwa X rwose rwitwa Twitter yavuze ko Nkundineza akurikiranwe ibyaha yakoreye ku murongo wa YouTube birimo gutukana mu ruhame, guhotera uwatanze amakuru ku byaha no gukoresha ibikangisho. Urwego rukomeza ruvuga ko afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo dosiye yishyikirizwe ubushinjacyaha. RIB yasabye abakoresha imbuga nkoranyambaga kubahiriza amategeko azigenga
aho bagira bati kuko uzayarengaho wese azakurikiranwa nk'uko biteganywa n'amategeko. Hari umunyamakuru atwibutsa ko nyuma y'isomwa ry'urubanza rwa Prince Kid uherutse gukatirwa igifungo cy'imyaka 5, Jean Paul ngo yakoresheje imvugo iganisha ku kuba Mutesi Jolly wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2016 ariwe bigizemo uruhare. Ndineza ngo yanabigarutseho mu kiganiro agiranye n'imwe muri chaîne za YouTube avuga ko yarasanzwe azi ibibazo Mutesi Jolly yari afitanye na Prince Kid. Ati nk'umuntu wari uzi ibibazo byabaye hagati ya Mutesi Jolly na Prince Kid, naravuze nti uramutsinze, uramugaritse, genda wisengerere, ugenda umurye. Video igisohoka abantu baravuze ati ibi ni ikibazo. Abantu benshi kabisa baravuga ati iki ni ikibazo gikomeye, ahubwo noneho niba arahangaye ibintu bigeze ubwo rero naho butabera. Hanyuma dusimbuke ku cyamakuru Umurunga rero, umurunga.com. Baratuba kwihuye abantu babiri bafatanywe 65,000 by'amafaranga y'u Rwanda y'amiganano. Ani polisi y'u Rwanda kufatanya n'inzego zibanze n'abaturage mu karere ka Huye bafatanya abagabo babiri 65,000 by'amafaranga y'u Rwanda y'amiganano bakekwa gukora ndetse no gushaka kuyakwirakwiza muri rubanda. Aba bombi umwe w'imyaka 39 yafatanywe 60,000 byose y'amiganano, ana mugenzi w'imyaka 34 y'amavuko wari ufite inoti ya 5. Akaba arafatiwe mu mudugudu wa Gakera akagari ka Rango mu murenge wa Mukura ahagana ku isaha saa 3 zo mu gitondo cyo ku cyumweru ejo bundi rero. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Superintendent of Police Emmanuel Yaberemye yavuze ko habanje gufatwa umwe muri bo wari wishyuye umucuruzi umwe amwe muri ayo mafaranga y'amiganano. Ati rwose twahawe amakuru n'umucuruzi wo mu kagari ka Rango avuga ko hari umuntu uje kugura isabuna amwishyura inoti ya 5, ayitegereje neza asanga aramiganano, ahita atangira igikorwa cyo kumufata. Abapolisi bahageze basanga ko inoti yarayo yamwishyuye ari nyiganano, niko guhita atabwa muri yombi. Nje nawe yaje gufatwa nyuma. Eki nkuru tuyisoreze kuri inkuru igaragara kuri bwiza.com batubwira ko mu majyaruguru bava mu karere kamwe bakajya kugura inyama mu kandi. Ari mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo inyama ngo zirabona umugabo zigasiba undi nyuma y'uko ngo hakora ibagiro rimwe mu murenge ngo bityo